Ya kuizira no problem. Munabanyize mtauno okubire ba incident yo basai hanze kiro. Ndi kuno amochari Mr. Nevi ndege chantakura tokonyi. Konda. Hello? Hello? Amochari. Tinka muroze. Bete baga mitwizi. Mere kadar. Spikato Köyde. Tugonza wa mavure hano bo. Ya kuizira no problem. Munabanyize mtauno okubire ba. Ngire abantu banda bakusakubaza. Abaizira ogarwe bagyo balinga. Ababaira ogarwe bagyo. Ha? Just kwataka mahule. Konda. Niende tu ndio mgenzi. Teka mwana, sembeleke mabe. Teka mwana. Shari. Ndahabuchira n'umuri wawe. Teshiranga abrakana.
Sembere maduka. Tera mu. Abada. Chabi zibana. Exit. Omusajja omali aisira abantu bonna. Obu ndimu ona kamera. Kamera wetu. Yakanje nkoba. Niye na kutoza kubaho. Kutoza kubaho. Cyane soko muntu kutoza kubaho olutubandiriza. Bagambi nanga kabo. Arumva. Tugende tubazana. Tulikera bali bakora ki? Deka bakomolero kwa. Barezi basisaho. Nawe na registering amuli mu kwa. Akura greta jaza kuba ebero jikuwata. Iba kumwekeza katoro. Avanza sempre a Tandoni. Obutwanda tukutekereza nti emotoka kusikira mulinga eri ya mwika. Kaseke kwa mwika kaka. Mwika guhoire muga. Yale ma controllinga. Kandi mwika motoka zino zo mwika ukahwamu. Etakia siba break, etakia agenda, etakia asara. Haleka betu nulire nwe kagenda. Kuliga mango haba iroga condition yona kiwa kiretere ziboge mwika kuwa motoka. Abantu abandi balinka. Abandi bageze mu irwara. Cyugaba abali mu irwara turikumanya mulingo bali. Kigorobe atibaro. Abiro ndikumanya bana balo kuba munangenya agenda kubiyamba. Tikumanya bana bakyalo cyugaba abandi babaturiga irwaro bandi babatwaraga hoyima. Turina kizibu kiona cyuka kizibu kibayire kiemotoka kuba eri mu dangerous condition kandi tikire muno nicyo kiretezibuge butando motoka betikira abantu benga tikumanya babayire mu cyunga abandi babayire bayingi kandi nemigugu ya basubuze muningo bagenda mu butale babayire bantu bayingi. Message yawe alabe bembezi muningo abebembezi twena muningo tuli bobago yesimbire dolaganto oyize kujunira abantu batunge butandwa ngabuna nicyo kikuru kandi nkusaba abantu bakikora town council bankome jwele bile 14 Gange banyeta Amanyire Jackson. Ni karakada muri nyowe omusubuzi wabasubuza na twikara hano. Kunga abantu bona bije batuyamba kwira abantu zero first 19 abantu zero ujonga abandi bacyaweja weyi abandi bacyali agundi okukunga mukama wange Brian Kaboyo inyo coordinator wayo kana na nkumba kane cyakandi inyo coordinator wa Diana
Princess Diana kyonka bajja batuyamba abekulembeze boona abantu abamu bali abitabu abantu abamu bafuire obogenda hamochare osogamba liestani buli muntu atire gundi kyonka abantu boona bajja baturukire sobora kuba ntwala emirambo mu bicoka ebikwahukana murayiro omuti emotoka egyo mbayiro eturuka mu katale ka buliisa kyonga bituke tutuka mu katale ka buliisa tuli basi olugendo twabanza kwika kikonko ya Kyankaranya yagaruka enyuma era bagitereza otweyongeze kwiko mu maiso kigorobya aisemera ya green suit yao inside ese emotoka yagaruka enyuma reverse driver yagitera pembeni abagitere pembeni kwine kwa n'enjukira abantu abutesebere ahatandikira pembe abantu abutesebere kubayimukira so abantu butesebere kubayimukira nyobu nsobereke kuruga yo munda amaze kwesiko mu bigugu obunyesikego mu bigugu nyarwanda kutasa abantu abubona emotoka neremera muno emotoka nyatere ndura abana bayisomero bayijana abataka balete kiso n'enfuka twatandika kutema n'okusika y'emigugu niwe mugebe tugimaze okatwati emotoka twagimukira twagiteka arubaju deno butugiteira arubaju niwe emotoka twasanga twatandika kurola kitwatenga kebera abantu abomezi n'abafuyi abomezi obwiro obo aberegaro 13 abandi nibakia n'amaka kujawe abandi mu marwaliro kyonka Princess Diana tuyambire aizire yaleta ba ambulance yaleta basirikale asasuire sente zikwetagisa so Princess Diana tukusaba otakangira ekiokozeri yongero ijana yongero tekemo bujunanizi hiyo sago kirugo otakandiro ina tautaire savo ibatine kimpiki vile abikuikirewo ndabiregano ekiuta nkinu kyonge kinsobwere kufuna ne jacket enu ngini yo yabatulima je kyonga nkusima mukama ruwanga andinze nyonya rugayi sonkali mumbezi bazama baro bazona ninyoki muri goreti nemusubuza katale fereirwe muno abakazi bagenzi bange nibo bamama nibo batata bakwerera abana masekendure tusarirwe muno kandi kusima Princess Diana kyatukoleire atubereireho mu mbeera yonna turugire nawe hano saha 10 zekiro kumusima muno ogwo mutima agongereho so tukusalirwa muno nanyo mwebale kujja kutukumya baita abana baitu bafire bayingi amabara gawo gange Sege John Jackson ngesanga itanu enubigifiki yoha batuterera apakingira ijambo abana ba USAID nibo banze isomo lya USAID abana nibo banze kutera nduru abana bano batera nduru motoka ya advance inyuma speed ya mane garuka inyuma motoka nibo batera nduru muje mutiyambe wetu konto yali ma driver eke baba gaze nsonga ibona gamba ngo motoka zinzo za pick up kambo muika tumika kwa amwe motoka kuserera yagaruka nyuma y'imodoka y'ikibumbura kuriya abantu bafireke kwireke kuriya polisi yayija yatakakebere mirambo yene bagiye go bagibamba hano bagitwa amabara niwo amabara masigeje amabara gawo niwo amabara mbamuhereza tumulagaba nimwekazi wa Kigorobya mu town ya Ndongo nyowe embere no bungireke rwebakyo bantereire esimu nanyowe nyayiruka bwangu kujja kuchoka kino sangire ndabantu abamu n'abamu hano bali mu libabuga abamu bafuire abamu bali kubi babatwara irwaro lya Hoima Regional Hospital Boma abamu abakiro bwingi bafuire namba tukagiyetegereize baitu abamu baliyo ni bakyapocha nebisago abadakitali ni batugamba bakulenga uko bani bajanjaba katusabira abantu abo babekurungi mukamarwanga bakonyere baitu kandi nanyeki nkonde imingaho aba driver baitu baire nisaba baraga ni bavuga amamotoka gani barenge uga kutika abantu abakeho barabaga bayiname bigugu batika abantu baikira kasozi nkane motoka ko kuberi mu condition etali nungi abantu ni babagamba ni barukabo ni basigara ni bagena nebigugu then yo condition bwo kuterera abantu nibo ni bagaruka mu motoka so nanyo mukazo wange nawe abayire mu motoka endi bayitute bayire ni yena abegena akihika muka nesimu neijangwa abantu abarugire mu option ifo buli sakijanga bagwire ne motoka
Nyabago baito wange kyo mugiso omulungi kusima Mukama Ruhanga begahikireira atembere emotoka eno so saba Mukama Ruhanga ajanjabe abo abanyakwine bisano Nina kati Mubara Bazana mani Mubara gani wo abana bato nabo bali basire hano haba accident rero yitulire gemukiro twaija twayirukire motoka bamazire tulikira kusangira abantu motoka babrere kandi ni bataga abantu bafire kama sabe kurende china polisi ne baba yabo kandi babatwara Wege mumberaki Inyamwizi Somsangira abantu nibataga Batinkwende Kwa namba zake Zena urunyu Eka kubanza amabara Brian Kavoyo kandi meya wa Hoima City kandi ndi hano kura tukuyamba abantu baitu tufeedirwa abantu baitu mu city kandi bona babe bakora hano mu katale kaitu ka hardware basubuzi baitu so tuli hano kura tubayambire okurora nti twasobora kubatwara nambali mara turazika abantu baitu bikaribikwa okana mu Hoima City na mu district estuhereye so kusaba Mukama Ruhanga agumye family ezo agumye abasubuzi baitu okakanga wake amani agadi abantu abakonfirming abafire bali 19 kyonka abantu bakyahushayire kyonka 19 bo tubakonfirmingire nibo bafire so tugeza okura munengo tukuyamba okurora nti twataisa police na system ya Irwaru yataisa emitumbi kura yageno maka abantu bawe ebiruko bibaza akakandi ngama nti ebiruka of course abantu nakuba begendereza nebiruka bitukosa tunakumanya kiruka kile mu good mechanical condition rundi kiemerire kurungi brakes zona zikora nebintu ebindi biko taxa byo bikora abukwa kompulire driver kusana alemeri irwege yagurukamo mutuka yagaruke inyuma no kompulire so yagurukamo kandi hati emutuka yekulingura harugire obutandwa buno so nkugamba basubuzi baitu kirungi tukozese emotoka ezitukumanya ezitukupangisa zemerire kurungi kandi tezina kizibu kiona mu kurubata muhanda briefing first of all, as a city, as the mayor of the city, we are saddened and shocked with the death of our traders. They always go to different markets, market days, and yesterday night we had an accident where we have lost, confirmed, 19 people, 19 of our traders in the city, which is very unfortunate. So we are here to help to make sure the bodies are released to the families and make sure that they go and arrange the decent burials for our traders within the city. But also I want to caution our traders, this is an unfortunate, but also it's important when we are hiring cars or to take us for to the market days, we should always look at cars which are in good mechanical conditions to make sure that we avoid such kind of tragic incidences, like what happened last night when our traders were returning from Bulisa, where they have gone to do business. Of course, these are traders within our hardware market, which is for clothes, and they always go to different markets. So it's very unfortunate. We have lost them, and we pray the mighty God comforts the families and all the traders.
Katale Franse telegampi okubanza era yakabiri ky'omutera kampu akasatu neyongera bongera sipiidi y'amaani. Sipiidi y'amaani awo emotoka bayingira kimu yamaneremerezwe eyejumikire tubaleketul'omuntu omutoka omu mumaiso nkalira haina buleya bwegwire twayejumika twamitwe yagenda hansi amagulu gagenda twalananga nakurugamu twalugamu mpolampola okutuukire gaheeru tusangire emotoka yejumikire emipiira eri haiguru ene haiguru kigarukire hansi abantu boona osaabarola twataaguza ntweta abantu bajje batukuumire bajja abantu ntusirika hintu nyowensembereyo gwakwetegereza driver ali omotoka omu emotoka neirukire nyataaha mu kusaba ninyeta yesu ninkunguza kweka omukulire emotoka nekituterekire kyonka abantu bafiire baingi olere enjala enyo okusasa mukufubamu twalibwege kigorobye mu irwalo twafunatutunente nti ito twagaruka twaija hano esaa zino tuli hano habwatuntumuti kyonka abantu abatali baitu bafiire baingi bali kusima Ruhanga lekera obwomezi bwaitu kibi muno kyabiguli essanka 5 polisi atusimbula essanka emu nekishuka nati accident kugifuna essanka 5 ngo butukwa ntuvuga twegendereze muno ekintu kyona kikubaho tuvuge mbwire bwakara kandi tuwatika muno ekingurayine bena kusasa na family zona ezifwereirwe abana babo kuba bwire buno toneke kikora bunyoro tule tufwerere abantu baingi muno abantu 19 afuira abo buli mwaka wasibweho kuluga buli nsoni tusasira ensi yona Uganda tusabire emyoyo yabagenzi abo bawumula obusinge bire bulisa mu auction akatale kabona umuhanda gwa Ngwedo no barugira abere akatale buli mwezi kabaye murundi gumu nijube buli kya kabiri ku mwezi gwo kutandika akatale kono ko kabaye so bage bayikira hano barayi kutaho imayukana imagi so ngamba nabwebwe kasabire emyoyo yabagenzi umure businge ne family basimbire gasaziga ko mukatale koko amukura kwange timbaire gamukura gamba simbire gesa 12 yawo mune mutweke 12 bagenda basimbira kutaha so ngamba kwikano mani galema nuko motoka kufuna ubutandwa na mwingi buno tandika bakunyeta saba Tadeo kandi ndi mwikazo kyeka kintu wabunyoro kwenda kusasira emyoyo yabagenzi aba accident nebairo ibyo abasubuzi bano bayina baruga mu Bulisa district mu auction buri bakayirizi bayikira kigorobya n'urugira musenta nyabagwani batemba genda Kisukuma motoka remerwa mwana gutemba kasoza katoito kana kigorobya hillside na kigorobya 6 September school kandi kusasa muno abantu bayina family mfere abantu babo kuna tusasa na family zino accident eno mubunyoro tulire kilo fukire kilo kyokusasa ngamba nikisoboka musomo genda gakora muri mukono aba families fire abantu babo kanyondo kireyo irwaro kusanga faga abandi bakyali barwaire abandi bali amucyari yo nejwire kumpani mpikano ku accident biringe bayire hoga okura sport erida kabayitunga amotokere muregamane gukubata abwemerere so kwenda kuterera Adamu eremeredwa okulinya akasozi Adamu motoka eremeredwa kusiri okulinya akasozi nedde mabega n'abalala babaddewo ne balemerwa okukikwata nga nesinziira obuzito n'abantu ababaddeko neteguka negwa mazima abantu ne bafa neba singamiire abantu abalala emigulu emikono ebatuddeko abadduukirize ne bajja okugisindika nebwa ku bantu
abalala ne basigalawo abalala nga bakudde nalabireko abantu 16 nga bakudde obudde bwe bugenza okutya bidda amawulire nga ne bangamba abagenze mu ddwaliro ambulance etuuse ne bafiirawo ariko ngambira ngambe nabadde wano mu motoka kulunga nti abantu bafuuse 46 abafuddeyo kati bali 46 kati kiki ekiviirirako akabenje kano? akabenje ako emmotoka eremereddwa okulinnya akasozi. Akasozi kabadde k'amaanyi? Akasozi ke kano awo engulu awo nedda emabega ekyukira ku ekibingo kyekino oba ekyokutijjako ogwa wansi. Egudde mirundi meka? Egudde mulundi gumu. Ogwakabiri gono okwefunduukula abantu nga bagudde ku mikono okugikwatako nebunduka kugwayo kulinga abantu ebigere bakutuse emikono gikutuse abalala bafiriddewo 16. Yes, abantu bangi bawadde batambuza amawulire ga njawulo nga bagamba eddwaliro lirina abantu bangi abafuusibwa mu accident eno ebaddewo ekigololo, naye kusinziira aba doctors batugamba abantu be balisiivinze wano bali bandi 11 ate nabo tibali bubi nnyo, abangi tibali bubi nnyo kuba omu already bamusiibudde azeeyo waka, abalala bakyali mukuba bali mu kujanjabirwa naye babadde 11 abantu badde bagabadde 2 13 14 naye kati eno tumaze kikiralifying nga bali 11 bwe balisiivinze ate abalala bajja kuddayo waka nga bagenda tubalambuddewo ng'olaba bamu bali mu mbeera ennungi tibali bubi nnyo. Abo abalina bisago bagenda batwala mu seeta baddeko batugambyeko 2 bagenda mu seeta abakoleko. It was a very unfortunate incident to lose 19 people at once. This one happened along Hoima Road, where traders who were coming from Mugulis heading to Hoima got involved in a single road accident, fatal accident, and 19 died on the spot. So the rest, the 13 of them, were brought to Hoima Regional Referral for medication. So the postmortem is done, and the people, most of them have been identified by their relatives, and now we pray that these others get recovered. We've come to the hospital to check on them, how they are doing. Then we shall also keep you updated. We are yet to ascertain their particulars and where they come from. We shall also avail them to you in a later time. Yes, the cause has not yet been established. As investigations progress, we shall give you the detailed report on what caused the accident. So the rest we shall be given it to you at a later day. So yes, people have been giving out different information or mismatch of information by saying there are so many people admitted at Hoima Regional Referral, but we want to clarify this. According to doctors from Hoima Regional Referral, they only received 11 patients. Those are victims of accidents, and most of them are out of danger. 2 have gone to the theatre, and 1 so far has been discharged. So we shall keep in touch with the doctors at the regional referral, then we shall be giving you more details. Ku kabenje kabaddeko olunaku lwajjo, kabenje kano kabaddewo ku luguudo olw'e Hoima
Bulisa Road, emmotoka eno y'abasuubuzi ng'eva mu katale Bulisa yalemererwa omugoba waayo negwa 19 ne bafiirawo, 13 ne baleeterwa wano mu lwaliro nga abafunye injuries. Kati saawa zino abangi kubu abamaze abantu babengandaza bamaze kubalaba abantu babetegereza ne babatwala, ate abatanatwalidwa nabo tulinze by the end of today bajja kuba bengandaza bajja kubanga babajjeewo. Akabenje kano tunategeera kiki kyenyine kyaleesa akabenje kano, naye tusuubira akabenje kano kuba kabaddeko abantu bangi n'ebintu bingi, kati okutika nnyo kuyinza kubanga okwaleesa akabenje, naye bwe tunaamaliza kunoonyereza tujja buwulira kimu n'amanya ga bano bantu bennyini abaabaddewo abakozesebwa, then n'abafunye n'abo abafudde tujja kuba nga tubaweereza detailed report leero nga tumaze kufuna buli kimu kyonna ekibakwatako. Mugambye buli kimu kyonna Kyaleesa akabenje. When I say I will give you detail. Tumaliku